ye ho se emma wo chefa ewo ewiase a ekro emu na edu mpampi no a eya na enema bebre no a etaye akwansidie ewo ma abrabom emo bitumi gina so kasa de we ya mienti no ama mantumi ankomanim senya de we na babebo mu a enke bia me ko school dru ha senya yare a anka me ko school dru ha na esa akwansidie bebre no a ena eba ema abrabom na fi asema wode atoso no eye se choose to challenge na wo hwesa asam no amansanku batan ede baye se yenyina so na ene de yemfa ani no a na akwakwa ese asem bi safo tumi bi asem bi epono pepepe Breast Cancer International ayadwumaku a wo ba wo man Ghana mu hanom se ni ewiase nyina eba no fom kukuram yade a wo mo awe adare mu e wo ya brabom se nunti ena ama yankwayanim yansa ka afishiapa that's your African thing. When I send back to C3, Yankastan Fasa International Women's Day. No pressure, you bring now to make kite, say, nay, that one that is that. Into your fucking yes, what I will be said. And now, International Women's Day. They kind of starting Modaso, I say, choose to challenge, you know. And not funny, like we tend to be content. So that we are not yet, need to be a woman, not a couple. They will say, and you know, we sweat a 3 years. I should be there. So, and to me, and 12 things I said, yes, 12 things I said, yes, you're not, and baby, you know, and I don't see. Esakesiana ko edi basic no so emo bia nya bibi enti no sa si bi na da o so se una o be ko di bia pa no so kai se unni ahodi a unni apomodi a untumi nye waso di no enti ye ma ye nimga the non communicable diseases no so yen challenge yen nye niema ebe boy ye na be twi ye si sa nyarwa has a tension the whole feeling. The same son of the sissy great, you know, the same for what the tuna yen man to cry. Yen chi a whole feeling. Not say, you might nimble one I bet me I am like your better share who see a form against the same. You better check up, and you got the tear blood to say. You better check to say, you look for not the same. Said the bear say, I really bad. And some I did near to one among. Some I yet saying one more. And some yet bet me I yet a do man that did ya say, son. My answer, your boy, who binds your boy, nothing said, your check and son, and what is here will be one yet to me. I am such a year. This will be shame, ma, your hair, your hair, and I'm fair. You are challenging the status quo. Mame dia wo kan enina ayese ye behwe apomden so tina ho no ma na ye bebo ye tirimu se ene de ye kwakwohwe pressure ye kwakwohwe ye sugar ne ade ade no wo ba bi ye se ye de ye ho be hye saa eniema nim me step ye ni bibi besesa sani ankane ye eniema no etinkane na se ye hospital age se ye yare ansa enne no ye hu se ye nyare kwa na see a corner court checky. Your court say a pomo de someone checking mommy, your pressure. Never no checking me for mommy, no checking my old and mommy. And also, every yapa, I think to sell by area of the hospital. A proper prevention is better than cure. If you are not here, I see a do my say, I see dear doer over court hospital, no for a checkup. Wait me I no birthday no. You must check up a room here a chance over the area and son of hospital too. Yansha and ne aye emada na ye kasafa apomuden ho no yenim se covid nti ne sanka dwumade bebre wo ho no mo a ka mudi begu akwam yenhwe maye bibi a ebehu wo TV mo ye a woni bibi egu baako a ye de to abefo so
internet so amobia who say yes so check FM a interview on the International Women's Day. I say yeah free screening Peace and Love Hospital work nothing in crime. Yeah check new for free. Yeah check Awodiano free. Yeah check Mojabo so free. Yeah check Situyari free. Spinters Road Wakra. The day start checkups yama I won't yes kabia and yeah lot of media encounter. Send me a bear a battery at the battle. Say yes soon and Canadian near the mama. It is soon near and footfall. I feel a mono yenim safa so kakra bet say kwa for manase bia this year shas the case is costro. Me da say ebi afi na kokra mi area no kwa na costro. Esigana ha ni etimi draga say we dey no costro and also costro ni bi. Na mo ni e ka say late stage disease and a hospital and also wakra intimi say wo no who is saying who say bibi costro abnormal will need to be anyone about so dear. Now, my she for Cramia Reno so far, it will swear any public green. As the one is not yet Harry, I will hospital. We will do my yet she. Pressure ni ade enti wodium baby o maso ye no kwa e free ye show kama e ma ho atumi ato ti ye da Breast Cancer International Dr. Mrs. Beatrice we afia there ase say waje bre ene akasa ye ko mampon na wenya sante mampon se aduonu ba ko David Ade ene din aye de frɛ no na akoda hwemu kyerɛ se wono ankasa ne wo fani mpon ene ne nanamponche a wono mabra pagu wonom emponche kura bo hwemu kyerɛ se aka krakura na apemfo a wo gye na wo anesa ene sa akoda mponche makoma du nwotwe enwemu kyerɛ se enye de nkan ni a wo di sa adwumanie emre bi atwa mu sa akoda koro ye wono ono ankasa ne papa atigina kontokwa pa ye anya senketoa ekokotwe ho sekande twitwa papa no wo wie ya pa no odwane ye and the omuni tatai and omubi sanse the omuti ni say ni papa was on his own kai or say no and I'm the say okay say sana ube dia and the ya see anu mana biobio the omuni ni katai no koe the omutu etrabo take asana mu kodai the omuko dai no and omuti de wa upon say the home best yaban it's upon the see or the other sport no upon 18 SPA, the Dimutu and the best na Ghana ship no we but the veteran anyway that for the other thing I'm up for. I was your phone yet and can a year or rotate and commodie ye and some trony kwamia Jenny Boatin and Okokoto and the Diano, Kakra and Yukuti. I was your fire to also the near the Moka Adome Bridge. Eno ewo esoja man mensimu ewo epoya mantemu nana mane boy furu banya de ne nyina ne se wo wura bia wanya finhia no ba aduasa num kwapem aduasa aduanan kire mu se abra adansefo anase wo mo hu se na mu no dansuo no ehunu no wo mo yi aposifo asutire masabre environmental house officers ana nadmofo atwent na wo mo kire mu se abranti anase wo wura yi no wo se trofo ani enyan eno nam so ama doctor pani a wodi ne dwuma e wo VRA Dr. Ebenezer Nati ono eye medical superintendent agina so asan krata e de ama posifo ne environmental health officers ene nadmo panifo se wonyina so no pe abrantie no kurabe asabe wo ma ye no pepepe Ebusuafo yetua kase no eso na ye kwa bono regional of pani oda Bethel prayer center no e wo eye Moli na sofo ye awuru kasema wadie ne sakoda wadi fie edu baako wono ankasa ne yiri nua bema wone netie wodi ni kokromoti watwa koda ne kokromoti afiriwa aden a wo so wafa ne 10 cities na enchiremu akoda ne papa ko enete oware akoda ne nua ba
na wasoma ne so wonkonkoto enam emra mfa nya aduane ma no obaye osisika na ode to ho no obi afa wotwen ya makora ne dai ena ne kokromuti odi blade esi so etwa firi wo se etin make us say asam na kwakodi aposifo ensem abusiofo ye ko ma no so na ya kwakodi enkomo na wotwe ne kakra ne area semi babadan yetiefo abrante kwa woko school ewo nungwa akroma 2 junior high school akabe se nan kakra ye na akoda no BEC watworo bi na se wawie no enwemu kire se ne cheche ni kokobo akoda no se wanye homework ema akoda ni kofie ekwase before ade asam to court nim say wo abusu ye twa mu no ne da na to so dunk no na ye tiada ana atitani aye fra no Mr. Moses na mesem ema ne nkora nyina homework senka wo kopie no wonye homework no emra school we na mo fe nyina de won de bai na abofra ba ko bibi nti yemfa ne din entu da no won de wa fa ma we che titani ebufo kaka ema wosia abofra vite ema fe nyina ye won de na wonu kwa de wa ya so din a wanfa ne de na kama ye wa homa ni twetwasi akwasi awotrinka afedie mu da hopa yo sade na me to aso no wa bra tete ni ibu abofra ya na wo se ne teacher to abo me dia twen na me so me ba wo ko tie no ani ba ti ma ba biesa teacher ni tire mu a wo betia ni cho spenta bus ibi teacher na me tem wona wabo abeme no se ai me tire na de wa ya so den kakra ni ti na mabo no no si yo ani teacher yen fon ko tie Sasa pa no sa kwa ya bania na ye de ni 2 table so ememe bi so na na bi aso ne nsa ni e brida na enti tita won so ya bani nti sa ne yen so ye yam de hye en ye bro bi omu bo no na no aso wa bro omu buti tani sa no na ba fai ma men su jina baby wo se tita na he na o gale ye ohu nti enti me ba be galu yi ama ho ofi en ya da pa ko hini ba ye de wo de ni na ma tita ni wo gale tita ni ada pa trinity su ko si atete no abusiofo we aye yensem troni kachre abna asarewa onim from so aya ne nipa bi no ye se unim se bone waya udru kota menche yes se o lawyer de be ye but se wa we ya disadvantages e wo hone se judge bia sa asem we beto de nim wo no de obeye ene se sentence wo asotwe nko ano ansa court ni so be hwehwem abehunu no kure wom se ade no waye no judge be ka kire wo se waye e na wo se ka bia obenya mfinhia num mfinhia miensa for de wo ye no a otumi twim nsia wotwe de wo ye it's already work or two ni esa de 7 ne sa be ka wana ka di tu mu bi kwa nkobu bobo nana even kwa no when in the art no kwa na me dan ka be pacho ya consider bia anka ye do betum kura no a ye be ka se ya fine consider se oba be to be ye fine so who ba be treasure so tino once na so ne kwa COVID-19 ho ensem na awiabrei mu apamuden so ye wo mama ne bone nkonta wo mu bu afa COVID-19 ho kire se nyame adom active cases e wo man Ghana tisuhwi abedu 4866 na wachram says see one ya wo wu wa yade ya no no wo mu na ekosoro pa asisi a efredu 647 wachram says abe one ya wanya yare wani bi foforo kra fresh kra nkansuo eye 3 ekukudam kodwa pia wono so ebua bi ema ye kuntwibu asiako ema wosamuo ene akosuya aje wakode meniminu aba afihima ama afriye ene
enoba afia aboajoa akra good ene ma da starting radio 2008 yeni na ye reso kom satam kwa yi na na ne me 70 Ghana so na mtena sem e ba ne yetumi di ma bosome ne so 70 cedis o na ma ba ba hia ne wo ba bi a enipa bi aya toto yentam ase yenim ye ho kura dam se se obi beka masem a woni pa we na wonim me kese because me no na start ye enti wo so ka che nipa ne se asem we de afima on to be nyesa ade na o ka no but enipa yaya ma akasakasa e buy communication between the two of us no na a breaky hey like who you one entranto so na entranto so hey oh you oba na wo ye radio adwuma ya so adu me be ya eduru be ya me mema na intimidate I cherish me do about ladies say e ma bre hwe over emfinhia duonu ne akira ma ye oba ne shame nkura be duru be bia medri senkenye oba ya meje wo radio mu 12 cedis ene mre 12 cedis 100,000 20,000 20,000 120,000 and it she's a shy person. sure But you know, baby, what to me, I hear radio wa kodru. And no necessary. Yen yanumu man ketwa eba. Ya wa ma obi afa no ba radio mu because of money jabi wi ayi ni tin na ni sani. Wa mana betri so. The ladies in radio. Kura ya dia o de hwade no o de ni be ko school sa be ya be ba be gina Kumasi Kajetia so amidwom race course no abeye masom na waye masom awie no asafa bi asa akwa akoton we hu se bre na ya ye be no de mrika akofa akoda no be ma ne kwa adwuma esese be ma ya emfa oba ena ne punching bag no matter what. And nay, a man moon to mahofo. Anim fidia yedi abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho sem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani kirem on nask heba clinic yo ahinema kokobin yene hose no ene di enwe enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House. So pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how and ask Heba Clinic yeah number 1 Mani
Teacher, good morning. Good morning, oh. Neka me no ba be susu asem bi ho. Say me doctor was show me wan homa so yi. Come back at yourself our wife ko ho. Doctor Ben. Doctor Bosom Jesse. Hey, one no him wife no. Share. Ye chi ye nyina no. Bosom Jesse na asom yiri me mahu ni say. Ene ma asiase san. Na no ne ma. No a, enki asie me dada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofo duro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wa yade mu a. Say ya wa yiri wunua wa sore ba. Ana wadanfo. Ya ne ntem na fa no koma doctor Bosom Jesse. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want to know. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wa brebu mu yare wa ahodo nyina. Wa diabetes adropa. Wana stroke kwabubu. Oni pasa oppressor gina soro na mafomo a. Spark Healthcare or Spark here beba from 10. Sa ofiri odiom okwa nwoma so a. Onsa benku so. Wotsana na okọ bridge no so. The number is 02416414. Me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra aden enanso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wo yi me yensen. Bra sanya time eba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time eba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada ma. Hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria ibi answer. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dodo na mu a obenya bi ato. Fre 02 TIME Time Herbal Edwadie nkwato yi mu agi atomo se eye. OTEG 102.9 FM. Asemba badabi. Aseda enkoma nyankopon eto sumienu aseda enkoma asembaba de before ka zemenhia manka kunani kamene memba ye dide matimi wagina de machi ajiska no de amame efiti na ko metimi de asate adwuma enye binne de memba edi enti mesre atiefo obi biala otie mi se obi ate bibia edeman enti tameda atiefo so ase senkaza menhia mo aka semene memaka ye kodakom me twa sekita me te bass na boy na afre me tem yo na boy na afre boy na o se ne ba no ne waka na afre me number una odi ya na me so o boka ja wai am se crash o ka sa afre na me ma hye me te ka me ka che mate nse wo nsimi aka akwa me nyanko Afi mi jaa me boka mi nyai yes I made mistake me once akwa the osene papa ne abaya no akra no afi ko aso za ka je me say sa me boka mi nyai am ko fite go papa boka mi nyai afi na me wa hye am paka je me tin say o fa me skama me na me nsi na me master no so timi nche wo sia e de na ekoso no am se ma abreku na afrem no no for said ana ye twu kwandem se me de gen sa ko me dem se sia de man be me say sa boy no ma me problem sa boy na wasa kwatra no so se sia mi ka say boy no ma me mpana say so mo yi gen no ma egu abonti se mi ka say oku mas sa boy na hodo ko so boy no no so o sa hye na massage o dadi anya de bi enti onye ne bi enti me ani aso agya ne duabɔ me aduabɔ ne ba anfa kwa ma me de gen me yi na fi o dadi me ntwa ontro eno me to shrampon aka me de ko ana boy na ohu mi na o de me ba ha ehum no se yaw enkunge no enti gen ne de anka Sami keme kunda da minja onto. Ajumbani about ajumbani abbe mitemi box akora mitimi ntobi. Alukwa me ka chon. Obbe mi dama carpet ko ne bi no. Uko ka se ku ya threat yo wo threat no. Kame ku ni se sami kan. Kame ku ni sempo minja onto. Bisa basa wo kwa asori a ba yi no ye ndai. Me too. Uyi tu ho onfa nkwa asori. Adenti na onfa nkwa asori. Me de kwa asori sofo ni bi hu. Ntimi ya no me ya to ne kwa me nche wa asori dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo ba yi a sofo hu se wo ba yi na wo ba we yi ato ba bi no aba. Sa de wo hu. O ye sure. Bachai. Aso de fe aduani. Ekwan ben o ye ne sen kire me process no. O de fe aduani ma me ta ko di fufo no. Ben fie sei ni. Bacha che na mo be 17. Na wo be 17. Ena sisi a wo 20 nti be mfie mi ensani o bacha eno aye be yie no papa we ote huhumu bola so bacha e kire sen kire ye mu kwan ben so na mo fa ye bacha sa ote bola no e checking okwa adwuma e sika e check e wono Asemba badabi. e twin sika yes twin sika mo twin sika bacha enti bola na wote ano no ne dia ne dia
ɛne ɛsɛ ɛsɛ sɛ nkonyeska sɛ bɔɔla deɛ obi bɛgu anka wo na ayɛ bɛgu no wo na wogye so obi ba bɔɔla na ɛyɛ ne yɛgye ne akyɛke nti deɛ Buenaja wasri buenio buenio Wapo wasana babiem nyami wasana babiem Asembe badabio asembe badabio asembe badabio mo va abadabio wabra bemu asembe badabio asembe badabio asembe badabio asembe badabio asare wo bi na kaya mi nyami beye fraro wo yi mo buenaja wasri buenio buenio nyami yeno na mampara yenya pimuna wayine ya chawo akinkanwe ya chawo wasana babiem wasana babiem asema yentie akinka che babu siasie wasana babiem wonyame sunsumo ye beka ya wasana babiem wasana babiem asembe badabio asembe badabio asembe badabio asembe badabio asembe badabio asembe badabio asemo ba abadabio yasewie sawama yasewie ani yankopon kwa mi abon kwa bo owo udindi ewo wonyame mu yankopon to bo so bo abia woni awrade obunkuni twedi ampon yo odoma nkoma ani yankopon kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura ye nsikom wonyame nyame e nyawa ni ame amonso mo ye nyame e uto nsira bo awia wacha nyame won ma efem ye ja do ma efem o e da sibe ye ka fa do ma efem o e da sibe ani nyame o ya die ye wradie wacha nyame e won ma efem o oduma kuma nyame wo sa ye Wapo wasana babiem wapo wasana babiem Sankrofway wonumu dwane free bibia ho dane dade wonumu yo ene se de ye ena wo enti awurade nyankropon hyirama odwomtuni ni se anadwo bi odahwa ne bra na wada no ena oti se obiani abre ani bra so pe nipa ne kasakasa na kasa ni mu an odahodi no odwi huhu se hwan ni e okohwe na ye oba na bompa ye ne den so afei wasate ani bia esu mobomobo pa unse wiase se bompa ye ni bre so a na wode wadesrede atu wurani mu a wode to wunyankopon ye ni mu a utumi disu oba nso pesu enti wodi su en wode na desrede atu awurade adim na nunu hunu se ye oba no a na adia na wo ye ni se wo bompa ye empaye a wo bo no wo bomma ne ma oboma ne magumesua
afei wo se bompa yema bema wode nkwada ni ja no. That is the soft heart of a lady. Ba ne kura ntena bi ewu a obompa ye kai sa bema no. Eno ye oba papa bi asede e. Bompa ye kai bema no na wanya bi di amane o. Na wanya bi di ahwe nkwada. Ma bema wode nkwada ni ja no. Awurade Nyankropon wa sedan kawudi. Nipa wode sa nkwada ye jamie. Wano. Na sa nkrofo we so na yenso ye bompa ya. Ya ye wure fisi ye beka wonu mu o. Onu mo sane wonu mu dia kokoduro. Wodpa ye dia mane ba. Ofri ni mu ade nyina mu o. Ode bompa ye ne den so. Ode su esre nkwa husan e de ta ne ba chi. Oba tampa be na mo mpa ye mfama ne ba. Den so ye ne ye mrantie no. Woni ase ye bompa ya ye wure fi wonu pa. Eye ma. Enti odwumtuni ni se Awurade Nyankropon ye. Papa shirama. Awurade shirama. Na ye wonum ne kuta enewiase. Wonum na bompa ye de ama ye ni ayedru animu yi. Ama ya bedru sampempensui. Enti Awurade Nyankropon shirama. Na adie baako a efe na eya hohoahoa wo ma ho ne se oba wa koma se ohaw base de oba papa no onwane da ye mekan wa wonya papa no unza wo ye the opposite achu has it true you has this system ka koma ni mu adin to the extent se adru de den no Saba papa ni bejina wechi. Enya de so obedwane agyaw da biara da. Amenya scenario bi mfa nkyerɛ wo. She oba ehwe enkwada. Akwada beko school. Akwada so wo benum se be ya akwada ni benyini. Bi nyina ye ma asede o. Na oba hwe enkwada bedrum pempenso bi enkwada na tetete wo no. Na bi anyame amfafie. Na ni kunu nso ba be yare a. Bema ne beya deswa san beda bade so. But ye musa ye ho. The how many of us ena ye yire nom yade a yetumi ekuta wonum wo ye ne yankase ye fie. Empo se wukura no wo wa fie a how many of us na ye yire nom yade wa wo ye witness to it. Enti oba bre etuntwa. Wo bema wo be yare bre mu aye de ama wo no oba papa no. The underlined word is oba papa no. Oba papa ni bejina wachi. Enye oba bia ni oba o. Oba papa no ne bejina wachi. Ebre mu aye den no. Ebre ni da so nyina asa no. Ebre aye o senke ko ufri wiase no. Eye oba papa no. Oba papa no. Onu no obejina wachi. Onwane nyaw da. Enti so ye bema na ebre mu odin ba. Se yesi kasem adwuma seye yade bi na aba na oba na dwane agyawa master man nwene ho wate onye oba papa onye the women na yesre nyame nhirade amane bia na wo yi oba na wo nso aye saade we bia go on your knees ko won kotodwani na sre eye bodifate efre Awurade Nyankropon ho obi ahunu ne se ni kuna kwa ahukirem ninua kwa ahukirem eye sabre wei na nkokuru ni hia no enso adwane agya no odwane agya no nenso oba papa no maye din no eno oba papa kugina wokon koden e de maniku enti se wo yo oba pa wo na wo konkoden hwese oba hunu se ni kunu oba hunu se ni kunu akofa ba afofro oni ukunu ku a onya ba pa eye sabre no nesesa onya ye wa honhom a edinya obi tumi ko ba bi ko sei wo bi adwene se be ye obenya ne natena ne botaya no no enti se wo ne be ma ne ko a o pam no. God bless the woman. And ye International Women Day eda ye yesi ho one year edrum pempens will be no. Say be a wamanyomu in the society and no nebia radio, TV, newspaper for I want my whole friend. No, ma menua what you akrana no or call oba
obia obre ono aduane twabi ekoma bless them all Yankopon hyira ma nyina papa no ewom no na wo ye bone a owunkoto dwani sra urade Nyankopon sem hyira na sra bone fa che se wodwane bra oba ensesenka wodwane oba ko oba takire konkode enso wodi bra wo mani hia wo no wodwane sra bone fa che akrampo for God bless the woman. Attention. Yankopon shirama. Yeah. Ene eyeda yede ema yenanom ema onum ne hweyen onum na ama yenufu onom na yentwa ye na yeda so nom Yankopon shirama akra. Yeah, akra. Ame na se na ena otufo Yankopon so ase. Ami ewiase a etie yi. Bemma bia obre uyi de ono a natade a obehye aduane kakra a obedi a ema ane yebrama wo mo bema bie no obetuma ka kire me se adwuma a oye e wono a ntikura nti no eye nyame su ne ban ne nhyehyeye a oye de to ho se eni kwan se bema nko atena ede eden ya bema behia oba aka no na ema no so no ebe kuma hodo ubenya Job oba ne bi ho Job yire oba ne bi na wo me ne nse no opra mo no so ebi e wo ho edu de edin mo no na wo me ne mamie no se ewuwo ne nse no no ese ko mo san kra no se dabi do se ye kru no no o ma wudie ne nso no ba bia wo na obekọ na ho ne ye bekọ baby ebe omo enyame na de ma wo ene nyame na agi wa firi omo nsem eti ne kwan se wo na wo ya ase wo na ye ne wote no de wo ye no ya san dan ye chidi mauda sa ma we binom no ese dodo so pizza wo enye pizza skanti no ye twabo awo ema binom ebra be ma ho kire ewa ho kire mu no eho na omo demand kosoro sure na wo enye bia osimeko wajina so die jao ebi ni wo bi pe 100 million die si wo for no ngui ikru no nya 100 million be man se ma nya bi o so nya bi kra me pe bon eti kro bia eye esu bia na ontimi so enyi wo mo so enfri abra wo mo eti aya na me nipa bebre enten enwinwi ma me yo bia me pe ma sem papa look at my language well. See, I'm not for any very careful. Me pe masem papa. Good. Any question me pe masem. Ye fa wo mo sa. E yesu ni ba bia nyame na bo wo mo sa. Obo fry. Yes, nyame the way nyame si bo ma no. Ponti me nti oba aseda. Eti di oba be ye wo bia no fa ne sa ne krokro no. Di oba be ye bia no akre sa. Na fa kra. God bless the woman. God bless the woman. And show ya the holidays edition. Independence Day. Say Ghana is 64 years old. Ghana call retirement. But yemusa sanka Ghana ye nipa enwo tiase enene enkwa wa humijie mu a enke ebo Ghana din say. Say ye ka say edin a omanfo obo Ghana. Eye sedum so say bo sadie yo akra ompatamu a wote no wo de hon say hwa na akra e hon say yedum no pa enu I say yedum no enu amudemu amade ache yedemu a ambafo demu amade ache akra unim say enne me baduma eno kra me koto nsuo pack baako sachet no ana me dware yo makoma akohyem say 30 ana mate baako ne mate sa na di ana me dware 3 weeks in there. No water. Esa me kan estate for nyina ya we. Ko kan ya ne ma kan ya ne pumping suo no. Ana pumping suo no. Na hura panimu be ma kase tenti sei. Na makoto nsuo insu makuma ayinam esem no pack back box back esem 30 na me 30 ano. Sen kwa na ko motuom. O yire ne me. Na se me koto ka back. Na se o 3 means we. Wumpo die so ni na wo bi tseja abadie bia wo se enwi na ji ke adu de ke se do de onu so bakade ena wiei ya fa hia bio akra ma fe o papa
Nyankopon adom. Masafi tim no. Akra. Bamu bojumu. Nyankopon shiramonso. Wani adin. Nyankopon shiramonso. Oh. Akra. Me ye nipa. Good. Me tia wo na so afache. Me da say. Mu tim no na me ka asem na kire. Good. Akra. Me se me ye nipa. Ye tia wo na so afache. Good. Na tim no monko praye oyi ba ko a ebu okabomwa emuda muma tim na strong sa what. Let us say for the advice. And we are very pleased to have K Adu, the crucial international man, as our special guest. Inano ene me said that onkasa ene miano ma devote to me myself send me kasa bia se ka be ka bia no me da mami nya keto ado K Adu come out on come me. Okay, but about the Achiame Agra and over the weekends yeba and Nedwada holiday and Sembi SCC yeah and some no SCC no Akra in fact emu sa enna emunso engram she abrantie oye taxi driver come pepim na ababa wei taxi driver ehu no enna taxi driver ase awura yi pe wo mo nche ho nanu memene dai ya enna again is okay they say there ye Independence Day enti de okaye no Matias bemna yi de gay ya pie wonu mu akoto tonioma yedie yi ene oba no ada come on enna yenimu no bemma ni bumpa obumpa wa woso ge na mempa na bu se wo ye bemma na honwoso oba ma umpemu da wonye heavy me movie da ye wie ya meto da wo 3 sister ma asache mbebo no akwani na no ze yo kochi eno ba bi efer kochi afetia side ha no na ni na bomba ko a ni na ka boma e do na ba kan kochi ko du ya ni na ko ye se abrante bi efer brakwasi o ye taxi driver se di ti mo no na ababa wa no ye ababa wa se o ye babu ni ye e fe ni ma bra so ko wa fanchu o no wo what abrante na pena be se bu ni ensa ni de bi o tuni sheda na me nde etwa mu ya no so ki patata mabre ene de mu be kufi e de mu be hwe nyumure no no mo bom to fa ga ni tin chana e ba ni sei because e bi si o to ha sheda o ti amu ye o ko first one the first one no gusu na no mo vanche ne atopani o ka hodo because e on kokra for de ho ene o ho ne ho de ho ene o mranche ko mu de ko mo fande aka be no si bi ni mu no so ya tantie na ti ni gusu sa de ma mpabu a it has to say atopan se de mpre dia se preko je ni bia da baba wa ni kirem so se mpani bu sa na ga o yi ma tra se nda to fo so o ma to fo mo to aduma no so is a brand no ni ni hwehwe mu no de ti dia nti onya ni sa ni o wie ni kula ma baba on say yes sa bra ko chi shi hodi so push na na de so mbe to fo ko go no no bu se bra ko chi budi Brakwasi budi eno din tie ma akwai fofo na sori yan ko pida brakwasi a kiga di so ko ne anyanyam bia brakwasi taxi driver yi bia wote kotwi afretia ho no watena ho acha na akra me da se ni fera ne tasai you are in person of aki as oya penimu kum papa na kam ne ka so bagi ban busu ni ni ana akma on fata me se na ko she baba wa no ana je wadi be shi buhie akoye ni sa me so ba te fi an kasa dia kura busu ni nsie mo ni na awura no wo se ebre ben bra na won na kasa no o se ebre ben en wo pusu no bra akwasi a ohun se bra akwasi nkasa bi udin ze omo wi kasa wi second one wi na am so mo fe mo don sa je we na akura ubi se mi ye ke na na mpofua ubi sa je we ya pressure di baba so de no ti me de down so so mo fe mu dai nam so me ne ti so ko do so en wo gbo no was be bi o am da na single room en ne che me ho bi e ka ke bi abata so bi so wo gbo no bra ko si mo se me mu ni kwan
That was Jordan Tiamu, and you won't say, who pursue the idea on Kalaho. And I didn't get a mobile and said, Papa, yes, you, the Mantamo, now sorry by that was here. Ha, bra, when if you ran a Kasai and watch this, I consider Robbie. We need ana onimpnabi ana owo suban bi se sebe opon obafie bia wodi biba ubusam ye ka de akora me bisa mo no sebi e ara gbo dan se bi se ni ho ohun so odi bia bana am say when die di kan a na baba so plan no o ma fie hoda when die di kan odi na ba fie ho a bi fie baba be fie ohun se awurai ma bana no ohun no e wo fie hoda Amma hoda gana kwa ze zabi be tra wa police police for ma no bo for the police abaso because case ni si anu akwahie ambo bo ti ba na ambe wa ba ho e de je fun na ewura no amto ma fi hoda we ni je di kan ya zabi impressure so be bu mpaguma akọ wie se again anyway be to Jordan Roma o si for na fa no ọmọ fanaja ọzọ ọmọ tẹja ni ba ya fa advice no na enu ami kopi ase he mponi amde ma ho na aposi for na pa ẹja no so ọmọ kọrẹ mba me no ma ye bi ni se bia abrantia no enu bi no papro so ana bi du wadi ani wo ni pe wa pe wa abosome miensanie wa mpene eye ntwimu bi na no ode twe no ana na ye strategy bi ana afei de krache ne ka bibi e ma ne ti ase enti na afei de one ne ba ademu a ebe wie ni sei ya na akwa mi bisa baba wa no ni na ne se no so he le su ni ka transa nse aplay sabi ewo eklo kitro ni kudu zo mo bi share dana mo ben ya sabi eno bi cospo de to be no de mo ha won timi na ni e so se bi na koso because atoto power sabi enya bi etimi pum komo pano entanchi kinchi baba wa ni se mo kan de ba ma de o fi bi no mo sia no original yenhwe mpa no taxi driver mpa na te senti a atopa ewoso yetumi bu mpa ma yeyi mattress ebeto fom ebeto aso no uru adem ho ne mpa ne te sei akora eye ememe mma mpa bi on se ye de carpenter for yen kama bi a ni no afumpa ede bu mpa na mattress so ho na branch ni bi da a post one ko fan mpa je obi ja aye normal mpa na the carpenter for the year, and there will be a social bobra, Akura, but that should be no. Now, yeah, one woman is there, I play, there be a penny pool. A journey at the other door, and then Pan also said in pleasures, and you know, there be a journey to ya. Put your hand for the and Pan a busha. Was it Baba one is what is it? At the Pan more than okay. Mesro se kwa mi jina so kakra ma mi jina so etiefo enkomo ayedie ya asante mantem ya mu ekura ya frani kotwi afetia na saasem we yesi a abrante a edin adodo na ade frɛ no ye bra kwasi oye taxi driver taxi na watwie no sa taxi no enie mo a mo wo ye Facebook ne so no fato so se uko Facebook so na o hwehwɛ Otech 102.9 FM ana YouTube o hwehwɛ Otech 102.9 FM a emfonyini a ye be show di akyerɛ mu ni nyina mu behunu ɛwɔ hɔ sese ye ya ye ka sei taxi ya akrache no bra kwasi otwie naka ona kyerɛ sɛ ɔde ka ne ma akrache ne kura be na wɔtwe mienu mu anie ɛna akrache no sebe ga wase de pɛ 3 months nie ge so twe akrache ne mu kyɛ dodo 3 months de adai 3 months nie ena wode akɔkye gayi de na kɔdan mu a ka ya na wode kɔfa no afei de hwede akɔsie de wontumi nkɔ Facebook ɛyɛ color bɛyɛ we no yɛ orange color enya yellow ni ho yellow sa we yɛ yellow ni orange ne number ne yɛ sɛ AS 4796-18 and yɛ holiday orange ne de wo ayinim no kwa ne na wanim hayi de one number plate ni na yɛ orange ebe ne yellow plus red and a orange aba de enti say oba de color we ne color yellow now here symbol here ne yellow ye ni we de atiefo nkɔhwɛ color na mo hwɛ atiefo nkɔkora fo we kura dai and holiday mu ma me on top yellow nye orange color
Kwame wo kala na wo na wo ba de achi am wo ye time no ne e colors yo akra o ye den na hu microphone phone no chale wo ba de ya wini abafo na wo Facebook no game ye fe na mo no jamfu a o se na e yellow wo de mo ko baby okay na wo say red na wo se ka ne color de na ka wo se ye orange dabi ka no Master men try how many colors don't try fast me pa cho enye wa e de wo hunu na me busa ti de bi so hu ye no orange nim wo hunu de en orange wom wo mu se ye yellow ampofo wo mu se baba ko abam te Emmanuel se ye light yellow Mustafa se ye yellow Bradbury and then was say orange ampofo twa we the color way atie for mon checking ye na ye okay enti sa taxi way Kwame ujina so Drobey oyusu a ode ko fa again no e de ko fie ya asasem we ko si okay afei fa video ne fa toso na video we no wa wuni akokodo men ko hebi fa video no fa long wine no fa no toso okay ebra aposifo ekọ edem ho na onomo fa dead body no ho na mepese mutie sound no sene edem ho no na esi efatie no mepese mutie kakra na monso munya enti video na wo hwe no say one more afa body no ma mu wo Facebook ni YouTube ne so no omo di police for bag ni bi and now police for ne hyehyɛ omo nsa polythene bag omo ni gloves omo hye areho police for no the polythene bag akyekere wo omo nsa yes risky your police for life risky your police for no life omo the polythene bag akyekere wo omo nsa and omo the police bottle na wo bi wu a ye de fa no bi and omo de crutch no ahyem and omo de zip no eto kakraka no and yabu seat na tum na omode botofita no achechere krache no a omode no aba abehye kainim omode no aba abehye kainim enti owura no a sebe one oba akodam akohia na ya adechin ya wafam ahwere ne nkwa no no enti original we no eye I question identity go for the position. Na alope kama bati nje mo no mo se en ai. Giving things is free na tia. O men ke the plan dia pra go for the position. And no be go make kisa. Adi bo man. Krachi wawu ewu ya pa. I want to more because we check your man tinche ni ya baba ko. Kasa nko di ma me ni chop mo ni command na what die no. Na ma me friend was so meba na ma me say wa madia e sia da no na baba beje mato homa o si yo o sia do bedru ya ma me ni keja ju me chop na ni amma me ba so ni ma me ni ba ho anko beje ni chop money oba ne ba ni funu o beje mato homa na wa kliya ni kwa de komano so friend was ya kwasi na ada na wa ki de ya kese ko so nyame ya duma ko sia da me ame de bebe no so one fam madia me ame ba ha baba na de ma ko mo ko shi ni ame ni bedu na ehe atomo ama de banso a we ka chatis na boy ne ye odne ma ame akọ homa no ode no eyi area ho na wotete no what is say sa boy we yese yaboni duada what be bi sa akora na me ani mfe no be de masusutu fo ma se ni amanya bishafo ba ya the pinch of man this is almost only one year and I was no play I got bema na about akora o ti ba ko ho a eso so ka ho na me bi sa ba ba and then my phone was touch the play ho what is you got to be fam ho because obu ha mo so mo fan make you got to be e show who so sani ata freba o ti be e father say no mi na they are branch and si bi a share ba fu so so power ebi abia kwashi ofe duro bi tiangie aposifo de betini ya kire so ma fa diani amu di ko na mo so mo koye mba me no so na obi se mo di a o mo ti bani bi ni akora okay Kwame awiai wo se me da se pa wada agye pa akora no so me da se
na me nja na kojo sa baby o e pa ma he na bo fita fo wo to tua ba ma pia mo ba gba dia nya go bompa mo na so mo ji ma je no e wa ti bi ya mo ma so mo ra come to know for this was na ke ti am say de blam apra good over the weekends SCA ewo Kotwi Afretia but wo efa fufuro bi mu no abusua no de ono mo sire police for say there is ba ye sika ena ye abusua na etua sika no ame akwakoye autopsy no na de abusua ne ka ne say ge ne kura se be ya police fo ni nya ge no mane nko na ye fa hye ena abefa ge ne so de abehye na obabi abo wo mo de hye ne dua eye duabon na eku no ye be kwa abusua ne nso sai mompna twim obi ka kire wo se obeye obi bia ya pa ne chew moma yenkotie abusua no enso side na ama Naomi o ho te sai akoko adaro mo ye ho ye na mo so ye ho ye pa ma ye mamo ya akọwate se abrewa no ne ho te sai mo abrewa ne ho te sai ni adum unua no akwasi unua pa no so na medinati ya friend akwasi dia akwasi ansa ka no watwika ache bamu nui abaya no munim se akwasi ne mpna wonne tie no ana so abaya no kwa di enim da munim ne da na so na mikoya mikohunu enim ne da na munu akwasi waware ya nkasa ana sen edie na posifo aka de akere mo ato ena simlesi ena ko ena ya wadi benji no ampete ya bana ya koko enkoje from Vanco enkoje na yate se abusua no mo wi edie na mo mususu se eku mu nua nti amo ka ne se yi osumena ko no akasa ye na dafo na merire ana wo yese ne baba ya ana wo yeso na dafo na efe ne bana dority na akra na entry no ana ne papa yese wonya na mesa ana o yese jimi ana ase ana mi break ko ka ase ana kuna wu ana ase jimi ena minia madam fono eyo no yete wo bi se wa ono so amata enti asemu ya mekai ena wo didi matem e wa akra to yeli na mata na ya obani biana no so wo jimi e wo ni na wonni mi o edi ya asemu di ne de na mi ba ya ne kasem ena o yete Ediabo ebim oka gen ka tele blaate mo kan ko ejuma ba unjare no si wo ti kan oba unjare ama mo jina so ele ka se so to bi mi ti dia anan ho kan dia so ko fa oba insunu inyam me ba ya me kan ho asembe ba isi bia babel na waye ne den also ama we ni na to bia bo de ni na to ni didi mata na me and I'm so cuz no tam wa monka that very nice last year le bra ko to e na mi anka yi ya ki no tatama ame ko ko pi ye ko kasa and the bag no ye mu yare cross on the hand and ye ka pesa de ye go ntu mo nya ko pita ye ko ya ye ntu na je nenya ne mesi no difference ni ko bia o matu and what tire ye mo akwa ye mma me na ya ka bia mi ye so wo so ye so ye ka pesa de ye go ntu mo nya ko pita ye ko ya ye ntu na je nenya ne mesi no difference ni ko bia o matu and what tire ye mo akwa ye ye mma me na ya ka bia mi ye so wo so ye so ye ka pesa de ye go ntu mo nya ko pita ye ko ya ye ntu na je nenya ne mesi no difference ni ko bia o matu and what tire ye mo akwa ye ye mma me na ya ka bia mi ye so wo so ye so ye ka pesa de ye go ntu mo nya ko pita ye ko ya ye ntu na je nenya ne mesi no difference ni ko bia o matu and what tire ye mo akwa ye ye mma me na ya ka bia mi ye so wo so ye so ye ka pesa de ye go ntu mo nya ko pita ye ko ya ye ntu na je nenya ne mesi no difference ni ko bia o matu and what tire ye mo akwa ye ye mma me na ya ka bia mi ye so wo so ye so ye ka pesa de ye go ntu mo nya ko pita ye ko ya ye ntu na je nenya ne mesi no difference ni ko bia o matu and what tire ye mo akwa ye ye mma me na ya ka bia mi ye so wo so ye so ye ka pesa de ye go ntu mo nya ko pita ye ko ya ye ntu na je nenya ne mesi no difference ni ko bia o matu and what tire ye mo akwa ye ye mma me
ya yipita yetu onko onde ni nyame wotu ntenzo onko bosu abia kwasu mutu nyame wo na wo bed wo yesa anti tira ya ko opide asemba bedabi anonde esa and he said and I to what you can be and yes I would have ya come down to one Tobo mawura okuse mensu nyabotre na kyerɛkyerɛ ensemu na atiefo ntiase yie baabi a mokɔ yɛ nsuo so kɔmfo korɔ no ɔka sɛ nneɔma bɛn na momfa mmra nsa no watumi adane dua no ɔka sɛ ɔgye ne dwan akokɔ kosua mmiɛnsa ɛna sisa 1 million ɛna snap baako ɛna meme baako a ɛdidi ɔgye ne akokɔ baako kosua mmiɛnsa snap baako ɛna wankɔ bi nsuo bɛn na saa gɛ no ɔfrɛ de bɔ wo bra ne dua kacho akase nsuo de sɛ akase ɛda he atasma so ekwam atase ɛno ɔfrɛ yɛ a wɔde bɔ wo bra ne dua atam sɛ wo bra akɔ adwuma ba a onware na ɔde akɔda enti ne ho kankan ɛnyɛ saa ɛna wo bra ne nso ka kyerɛ ne so ɔno nso baa no ɔno nso ho kankan nyɛ saa ɛna ɔbɔ dua sɛ wo bra ne kɔkɔfa ɔbaa te akonya ne ko no mumu gidi sɛ ɛyɛ dua no ɛna aku mo bra enti sɛ mo no ɛmo srɛ sɛ sɛnkɛbɛyɛ a ɛma posifoɔ koraa nka die nti na ɛma mo ka saa sɛ nka posifoɔ nyae efunu ne ma mo na nka mo nkosie die nti a ɛna ɛma mo ka saa babe pacho tiano dia ko ban se ya guse dia bonne ko enti ebe ya kan ya ba ko len ko yin na ke fa ya ti ko ti ese oma ka postmortem no ɛho ka de akyerɛ mo na mode akase eye dua no ene ku no na wo to mati na petu dan o fa hyew saa no atran send again if you na to bu dia since then the obodia again no saa again no se your friend is say the obodia no o de amata no no what he Pateni ni na na tie wo. But see they wo o ma kwotena konkomasi. Amu ni nyina na te we. Ademra. E na se watu afiri ademra kwotena he. Konkomasi. Eye wo bra no adamfo eyire ene amata no. Pacha na nkasa ya asemi besi ye wo nanim wo bra adem ho no e ba se ya busua no monya akwanya bi ene ga na hia bi adi nkomo ana pacho de bi no no da kan te bank yentmini na bi nkomo me jene nam de ne mre no ba omo ba ho no frɛ omo si eyi no Intimodi ya mumunsu eduana. The patron because let so be obeno mutin. Ono no mutin. Le bra fi di pride on ni kuno. Emo no. Abusiandi ya moje ga ni di. No. Yi oba de unia bema ne line mu nkakrakra ne ya wunim. Unia na bia waka kire o se Chale ama Naomi
ge bi amanya ne de mi penuro bi afi ɛne sɛ adeɛ kɔte pande a monku sɛ yɛhwɛ deɛ posifo akyina ɔmbɛka kyerɛ mu deɛ bɛsi bi yɛbɛsan aba mo nkyɛn bye wei yɛ ama Naomi ɛyɛ ne nua bɛɛma yɛ a wofiri mu yi ama ɛyɛ ne nua baa ɛna asɛm kɛseɛ sei abusua ne deɛ kyerɛ sɛ abaaya no ɛyɛ fahyɛ ama taa ɛyɛ taxi driver akwasi ansan ne nyɔnko ɛyɛ adamfo ɛfrɛ ne ba no ne ba ne mfii ɛna dane akasakasa sɛ o taxi driver wo kɔ adwuma abakora wodware na ade ada ho kankan ɛna bɛrima ne nso di na tambi sɛ wo nso ho kankan enti wɔka saa asɛm wɔ akyerɛ na again sɛ me ɔbaa na wo kasa asɛm ne kyerɛ me deɛ a sɛ wonnim na wokɔfa ɔbaa paa deɛ a ɛna ɔde atase pau enti firi hɔ ne nyinaa na wɔmfa abaa gewe yɛ a yɛka no asɛm yi yɛse boy na pen for 3 months na ga ne mpre wɔpere yɛ ne so ɔkɔfa ne kɔwe yɛ a wakɔwu atɔ no so yi enti wɔn mu hunu ne sɛ ɛyɛ dua wɔ ɛnya afunu ne mu na ɔmo nkɔnkɔkora ɔmadeɛ ewiase nsɛm ɛden ke akora asɛm na no ɔhyɛ ɛnɛ mehu m'ani agye paa na duha na ne masa te no makɔfom akora makɔfom akora mɛka ne sɛ apolisifoɔ no me deɛ mɛsere ɔmuntie abusua no asɛm ɔmuntie abusua no asɛm ɔmu pufunu no hyɛw sɛ efuru na apolisifoɔ de bɛfae okay mode na akɔ akoto ɛyɛ mo akyere ɛyɛ apolisifoɔ no asɛdeɛ mo se yɛmɛgye report ane yɛsɛ yɛsrɛ mo bibisɛ ne bibisɛ nti momyɛ nkɔsie enti apolisifoɔ no menim sɛ yɛ aban ɛnhyehyɛeɛ ɛne ne mmara ɔmuntie abusua no ɛnhyehyɛeɛ mesrɛ awarefoɔ anaa mmaa titiriw adeɛ a ɛhu paa ɛwɔ asetram yɛ kasa atamdidie according to asɛm yɛ akora ɔka ne sɛsia yi ɔba ne di kan ka kyerɛ na menni hɔ bi according to the ne nuaba na ɛka no sɛ bɛrima ne ho fi anyɛ ne ya taxi driver ɔkɔba a wonware but bɛrima no nko aka bi kyerɛ ɔba ne deɛ ɛyɛ moko akora mentimi nka sɛ duabɔ no na aku no mentimi nka bi na mmom me nso meka kyerɛ mmarima no bi no nso sɛ ayatesɛm yɛse bɛrima no fa aduro because da no ne wanya ɔba no 3 months mu ɛndeɛ wabrɛ wobɛkyerɛ ɔkrakye power wobɛkyerɛ ɔkra bia ya menti aseɛ sɛ ɔbaa no ɔhwɛ bɛrima te sɛ lia mpɔfo ɔno ɔntumi nka ampɔfo de kɔbɔ so pɛ ofilio ɛnso no ɔsɛ twetwe ne ho akyire sɛ bi obi behu ampɔfo na bi ampɔfo tihwim ɛyɛ sampro na me yo sampro na ampɔfo tihwim na bi ɔkɔfa saa lady no sɛ bɛrima sew pɛ a sɛ ɔkyekye ho kakra adom woyɛ ɔbaa deɛ nti na ɛyɛ ma ɛma bi ɛyɛ saa sɛ bɛrima se ne pa ebi Amerika sɛ ɔpɛ bɛrima no ɛnso no ɔyɛ kyekye's adentia akra bɛrima bi wɔ hɔ a ɔsɛ pa ɛwɔ sɛ onya ntobo ase hwɛ ne suban kakra nsa nti sɛ mbɛhwɛ ne suban nti na ɛyɛ a mokyekye mo ho no ɛyɛ a mo wɔ adwen bi sɛ bɛrima se ɔpɛ nɛ
now penia obeka so cheap. Ano de obi wo hono ma odin kan di nkomo e kire na damfo kra se asemasi abepami o obi obeka cho se tobo checho enu mienu ya we say yenim yenua ba ko bi ya otumi de ne ka kra ma oba ne yusu otumi kofie sa be ya oba winti owia enu ti na me safi don and na me make sure say wo no person who the seriousness of them man dey catch so kofie no kofie e okofie who oba no who say o serious and o serious o mpini e so serious. Okay. Eti enye serious o ba ga se enye ahode a oye to ade ade boarding a ohwe e ka se oba be ma ye serious e wo ba ho a se be so oba be ya na ne ko da na mo so be ene ya wodi wati a na de ya adwen na ebu o be ka na do ba eye wo adwen eye obi o tin chen na adwen se tie se open anya one day enye who say dey me say oba ojira kwanchen no said and now do ajototo oba ojina baby na me ko fa no enya one day na me no me nda yo me nwa dwen sapa ana me na dum kekan ye ne say anwumre me adom eti masena anwumre oba mo ha enya one day onye cheap na ya ba ni cheap onye cheap ye kan was another day oye very sensitive girl yeah today is your day let's talk ladies I don't say don't go. Ladies, let's talk. Emma, mo amu we in Facebook ni YouTube no. Let's talk. Edi na ebentia se bema esemo pa. Dana se oba ebetia se ebi one bema no. Kodemo no. Odwene say talk. Let's talk on the Facebook and YouTube no. Let's talk. More comment wo ha yana a bandage herbal production and consult for say and a holiday enti ya bone papa je obeye we yeah and a woman day so you do the woman LPM today a bandage for no Hepa Plus and a bone pow Hepa Plus no a 10 Ghana cedis today is holiday enter any pharmacy or herbal shop nakoto Hepa Plus 10 Ghana cedis no nanom na wono nomo a ebeboa wo e ma ho ye den se tidi yade na e hawo a unya pavi ene plasmos eba mixture na wono mo a eno nso beboa pa aduro na ye wate eye wura ba bi eto no bia na tobi na nom na beboa beje wo nkwa wate 0542 778 572 and 0542 807 907 okay do your abapa more aka abapamo online shop no aye abapamo na wakwa oda no mabefia babe yuti kama ama na kra na akwa ye emade sa opesa o surprise to lady be wo wife be there was a way ya ne sa obefa phone no na wakwa abapamo for app ne so woni bi kra se bre no download ni sisie na ko abapamo to 9 something be na free delivery ne fan command o mo kra de beko straight adi ama na adi akwa surprise u lady no kama abapamo e waterfu 3 miles Sakasaka Park opposite Pan African Bank no e ho no ma e na abapamo e wo surprise to lady no enenye fefefe na nyina abaye fe na ahyenkuna ne a na eye abapamo ene betimi aye sa 9 surprise no e de amount bibi biara opabia bobura ho omo beye ama kama omo prices no so wo form a chese en 20 bia emba ho se bia wa order na akwa ye emba ne sa something ni nyina no nya de a ebesi e wo abapamo number no eye 055 55 oni padua mu bia no efri utinwi so kosi unane ase wo ye hwehwemu de aduro kan eno om de 21st canteen so kra be ka ho enuane papa die
bobo numbers no matie for no momfa numbers no 0540 311 311 bobio 05 Editofia kwa Sanya man nyina no 21st clinic de adwuma ana ye moto ba kon so ye se wante uni paduase a wonte ayaresase akire wo ya etoda wo hu nia wonye se wonsa da obi kon ho anase wo sori na wanya obi amfa wonsa nto no kon obetimate ahwe na eye na ye aginsamu a afedi empabo kora hye wetimi wuro hu se woti kora so anye ya obeka so obi kora to waduro ni nyina no ana 21st clinic aso ye ya wo hu mfidie ani abibidura ya kroje ya mfremu a utimi nyemu ayaresa number 21st clinic de ya adwuma a mes ho hini nti na mpanyin se ye dokoduru kwadu a na ye jam ho anasa ho hini nti era mpanyin se ye jam ore unim da ba hia 21st clinic na me no kase no ye gusu a ye adwuma firi juada ekokosi memenda number ni ye 0540 311 311 0540 311 546 61 61 61 good 0546 61 61 Nyamiadom ye won krabata ne bi e won kran domi market have you do abro san nim ho eno dan ye wo ho breku ye wo ho tachima ye wo ho kranza ye wo ho dwaboso de bi so ena kumase de no e wo kumase ahwa pankrono overseas hono eho ena clinic no wontimi srawo bo modern say awia mi ne wudi nkoboy no wobetumi afa 21st clinic anasa o maami bi ntiap okay ye bibia da form uba honso a 21st canteen ho betumi nya aduane padi good 21st organic shop nso e wo ho good ye number ni biom 0540 311 0540 311 and a 0546 61 61 Jingo. Oh, dear, now so drama sumina jingo. Jingo capsules yema obi ani we fi ade ntentem. Esiesi akoma no na afe aboa mama gye afusani ye woni padua nim. Na yensu yenkokrafo ye. Oh, amamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa. Metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrei enye ma obi a wafa afuro. De wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA Pharmacy, Corinac Heba, Danny Heba, Freddy Mens Heba, Misty Heba, KNG Heba, ana afe drugstore ne Heba shop biya musuno onsa ebekabi. Fra 0502 669955. FDA ahwehwe sa adwade nkratuo yi mu agye atumu se eye. Spanish Jingo capsules yi amanyan. Afi na abamu wadi umran srankokwan, energy, protein, dietary fiber, iron, vitamin B12 and C, omega 3. Omajimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa bese wo hane achire. Esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua. Be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam. De ne nase atata stroke. Ena de na pos wa ye mre. Future Life Smart Food bebo. Afei de aye abusuan nchemfa. Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no sai. Sickle cell, typhoid, asthma. Brantia ne maba wa ekwa gym. Mompe high protein no binto. Oba bia opese ne yefunu ye flat no. Wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani. Ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrying. Wani Ghana Telecom University no your opposite. Kumase and 0150-0242-878090. Future Life Smart Food. About that ho ban. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mystery ya ebusinya num ebutinye immune system. Abosumi pinyi obi anya ready. Tia se medo.
health, general well-being. Ebusua pom di hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Enti me ma no mpafie ha. She, we ye Hepa Plus husband. You do Hepa Plus husband. And you won so be ye Hepa Plus wife. Na bono. Had a 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer. Emma pomdina mapa. FD Ashosha sa ejedi nkrato imu aja to mise eye. 21st clinic say eba sciatica no. Every usisimu konoa woto ase ho no ntirina fa usrem. 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha. Wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Never be my betting so mame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true ya. Wona baby na ya ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner assembly yakin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwerifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears ya driver a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. To de enyo na abeka. Midibi ko twi ho nyina na do wontem. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru Kings Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 020. Adi me hu obi oyadia. Wo pe bibidru enam a. Metia ne so nkopachi number 1 Dr. Fokuo. Me brabo agi yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Sense ni hu ato no. Every year na betem Dr. Foku. Obako nam na bisa me. Abusianfo Dr. Foku wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne duro nam. Say white and syphilis. Ni nyina Dr. Foku ye ho adwuma. Say de enwanwa kra ne se. Wo se oba se ukuru pemma ana bema. Wo yire ye mema semo a. Oba yade bi ama wo. Ukunu nko oba foforo bi ahoda. Wo yire no so nko bema foforo bi ahoda. Eya bibiduro kan no de ye. Enya juju Dr. Foku wa duro bi. Ye fra no bema mu bema. Afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Wo ho bibiduro pa. Kuma se sawo akra. La Pass New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, tam heba me hye ya me ka se yi ba kun, ani wo yi me ensen. Bra, ba mesha, e wo kanshi, eni o mai mu babia ye to enuro. Etufo mfre 0246 208496. FDA ahihye se adwade nkrato yi magye atomu se ye. OTEC 102.9 FM. Right. Out of 2.9 FM. OTEC. Edna. UTA. Shanin so sen koma ye die nyina no. Omanfo ede adwenkyere aba. O hye normal messages ho. O hye WhatsApp message ho. Na okọ normal message. Facebook any YouTube ha. Mo adwenkyere no abegum. Awiabrei yebeken kan di amamo. We the Afrofides edition of Assemble Badebi. Akra bi asante na awia mi anchiachia wo. Na awia yi udwumadie no ye tie mo. Wiase nyina nso etie mo eka mo ho. Yeda mo ase da ne da mo nsempa modeba. Ninja esuofia samanfo na awia yi abade mu abiebiem ena yimapa ene ne pa ena wo etie dwumadie no a enya asem ketwa. Ana ya akra bi asante na awia mi anchiachia wo ne ansire awurade nyankopon hira mfama wo. Huntado CID nie na University of Education Riniba ena yenso ya boade mu ha na yenso ye hwew na yetio akontonko so enkura nhire ni mu na omfanye enepa emmoa emema nso na enawia ibu amenso na men celebrate
Naminta, you what that's why. Nana ya krobi asante montonko so. Yei yan chachiao. Mema na ni mo. Good. Sa krachi wei enna enam oba ho. Ekodem no. Wakokro no bom. Pressure no oba de maninti. Na no kyerɛkyerɛ ema muhunu kwan a na wɔn mo fa so etwa containers. Kyerɛkyerɛ ɛkwani a ɔfa so kopie eneduafie hɔ enti na third half na kɔgyina prison nkɔmɔ a ɛwɔ hɔ. Good. Enti ana yɛbɛdi prison nkɔmɔ mo bra ɛfa. But yɛbɛda Dawood Scientific Herbal Hospital fase. Omo de Dawood 360 capsules aba. Ya sa 360 capsules si. Se unya bi na se obobo a eboa wo. Se wo ye oba, wo ye bema, wa ye mrempam. Sisi yade na etete o pa. Unya Dawood 3 na wutwi eboa ma ho ye den pa. Ba bi eto no bi akwa obenya bi why. O friend doctor was 0244 886437 obejeso. Naskeba Clinic e your Ultramodern Herbal Clinic a. Ahinuma kokobin onu ni wholesale no na edi animhwe na hey se wo ye de mfidie ni hwehwem na ye de aduro no account wate ye ni wholesale na edi animhwe wa ahinuma kokobin fra ye bra wonti bibi ase e wo 0244 120 269 na ye nkasa Time Herbal Mixture no e ye 3D yade aduro se Malaysia Food and Drugs Authority ahwehwemu age atom. Enti so kwa ba bi eton no Ghana ha bia na ukasa wo per Time Herbal Mixture duro no a ubenya bi KNG Herbal Center Umrom Abidjan House atonsumo na akogya nhye waso ye ba ko ho yen na wo ba ha ubenya dodo no atu na emom ba bi eton aduro bi akwa abenya bi ato 0244 Coffee Organic Tiger Nut Powder tagri sam no ado 4 eye pa eye 100% organic ya se wunya bi na so di e manage di paduare ma wo eyi fifrim e ma anyu ahoto why kese abro so fat sados cholesterol ne ye more di atadwisam ni bi na emwa wo wonnam sebe opese waten kan kosoro benya bi ato 0247 995 160 eye ye number agbeve fonu pa wonu de awe jaso no agbeve fever no se uyo bi a stress a chill why you very stressed ojo hwenye tidi yade enso a chill wa hu nsunsu empompo no ebi wo ni paduane mu mesrawo na omogya nso ahwe wo ye ho hwe nye yie ya abobba agbeve tonic ni bia no kura aboa wo e ma wo nsabuo mu no enioma kɔ kama ate oba bi o ya na ade agbeve ba masrasra nka bone ne nsansan mona soap ani ne cream udware na wo de sra eno boa na yi sa ha oni free wo freyen was 02 hwede ekura no kakra akra wey aye nyamensa wom Herbal Center abrewa basnade na sebre yadru ne so se stroke na how awo na wuntimi enwo sisi na ya henia empo se bam pamu nsem na akra wa yemra onim se sebre de be ma so ayemra ade no unya bi embo oba bi ani ho a wo pe be ma ayemre no de na ye hwe enti bamadian ne tumri ase na se wanwa akra omobros ne ta wusie enti sebre de bamadian ne fa wani a kire se passe bodwesango ehonom na obehu abrewa basnade ka wo ha obia a kire no stroke awo na wuntimi nwa abrewa de bibi minti nya de obesane wo ya de aba bedrufie fra abrewa a was 0246 450718 bamadian fo ani kire se passe bodwesango na ekopie mu ewo abrewa basnade ho na wuduru ho no mu a ka wo ha a kire no bema bibiada akototin amro enie se atidi ya de bi na aba betna wo so oba abosomi aso ubu nsa na se nyoma bi lala bi enkoyie ma wo a bamadian ma wonsa nka imbus Herbal Mixture ni bi emposa wo te honom na se wa bibia akoyie ma okura ahyada bamadian bowura drugstore biem ka se wo pe police ni na dro ni bi bubo bi nunum bi na bi sanso na wo pe ne dodro motu a Freddy Mens Apidank Habme Misty Herbal Action Herbal Osons Chemist ni nyina da no fa ti o man ka so mo fra me mfa no ama mo ja me frɛ na ya onum new din komo container twa ana se we de na ye kronbo ankasa no omne odi ho komo
Oh, me bind the omo frame me bet omo mfa ento manim se bia yen ko bokro no ana bibisa bet omo frame me bet omo action nyina che se bia nke yen ko ye bibisa bet omo frame ya me mfa ninti e ma omo nya kwan mfa ento manim se yen ko ye bibisa. Okay. Enadua fie ko eho na okotwa mfinhia du. So ye ne mane ye ya. De e mane ye ya no e niam bebre. Se nipa ote ho na aduane a o pe no unya eni ano ya baako mienu onem recipe yo abonten kra na dan a wodem no o fan o bibia bi ho bet o se se omundani edan baako eno chese emu ani kra anye e ma okra kra firi hu se na te bia be na me wo mu eno so ade baako ha ne pa de toso miensa efie ho asetena ewo efie ho ankasa se obekwa akwaja wonan kra na population na ewo fie ho no ye toso sene baby a sebi ye gya ye nan no enti wukwa utimi gina ho akopim se bia nipa bia be 15 16 ebe wi ansa no ebi kra omunwie mpo na ebi kra wo no why style enti ema ehwa asetena de eye ya bebre obi tumi se ne ho pa esi da especially anopana ya sorry na ye bie na ye kwa kodware no obi tumi se ne ho kra ena sentence wo ye se pie free dem oba no ano den pa eda edi kania ya du wura enedua fie mu no u feel sai eda ya di mi wura honom no em se eda is first day ni ya di mi wura honom no adwene ba metrima ne se 8 na ehemfa na ene de me ba bedai asema mi hu crowd na ejina honom no na se na ene ya kone ya do kwotena ho aya na wa adwene ya wuse bia eho na wo beda we eho na be hu se ye ho ye second hell me pa chon who ne said yana ma ho ye second hell de 445 yese kone koda se wo beda onna yese kokoda ena kona wo kwa koda no o kwa akose edanim o kose danim a ehuhuru ebedew no heat echese ehyewe ebedew no eno kra ne ema adwene bebre ba utirim se na okra wo ha kra ye de ewom se honye bonsam gem but echen se hoye bonsam gem every say e boss 445 na ya kan wa inside na ebi mpo a munsu okra wo honom nipa 120 no ebi amobeno mama ni nyina sa that moment na bia wo pensu anoma sebi na wa anya bi me kasa ebi a Yankopon fa sama ebi a yemu bebla ye honom no asthmatic patients for bebre wo mu me call prisons nipa 4 ene wu wo manim e ma me hu ye omubui e wo manim wu so asma ye sabe ka cho say one foul die one foul die akukọ ba akọ se uwu wo prisoner ye kan say one foul die akukọ ba akọ mo ye nkokọ baby akọ pie ne de wo ye akukọ unye nipa biem one foul die yeah Why mo ne kan sa one foul die ye image na nkasa mo ka kire hwan ye ka kire ya ye hu image no one foul die yeah akukọ ba akọ enti bas obi wu a ye den se obi wu a eya na ye bo officers na amane se bia ye wo dem ene bia nipa na ewu ya especially se bia owu anadwo a ye be bo gate nim complain em say 2015 no disaster bi si wo ho ti this time round no bo complain na wa nya officer anya misro ni mu pa omie na wo ho sa disaster no me ba chon na e die disaster eno na amanfo dwen say a prison for ni ye prison break but na enye prison break na ye em say tender agrada ti ye no baby the B block you A block and you B block A ho ni B ho enti wo banso at that time ya loko akire obi ani ho a obebie o da mu me officer kra o mie because him say obie wa asemba ono officer na dane so ona na e duty that moment nti on ye be question ne say na esi day e na wo wutimi bi omoma prison breakers nti officer bia no obebie
abadan nim se ban so a ye be hia me awu ene ye saade ye bebubu gate no enti ye tietia gate na ama epunu ni nyina abubu ye but obi anya na adweze bia odwane enti no officers ne so adwen om se ye adwane ene ma mo frɛ soldiers ene ayi central police station for ma omo ba yard de papa na eni enyan de ne course eni ma bebre ne course wa mintimi nka ebi ne de eni ma bebre course ne se boy baako me kura mani hunu bi rubber bullet kan eni ma course that day no na eni enyan pa esi 4 February 2015 ade achi ni fifth no me yede me call transfer edo free central call transfer edo ba he yede me ba mensia local prisons mensia ne central he fa na nkeye mensia yes central bebre mensia local prison ho ne yes central bebre bi de ne ma mensia ho no mo de de e ma mensia local prisons yes central prisons ne say mensia na ye noso ena mensia yes soja ho o ma ya kwanya enye enimra mu say ye soja wo prisons bet mensia no obetumi anu a obi kakra officers na nkasa consider ye officers na o mensia o ne consider any in charge na o ne consider say oh momo no but omo the time atoso a time ayede no say omo my from 1 o'clock to 2 o'clock enti say wa ma ho anya ha no wa no ne sa from 1 any e beans kwa ne fa gu nsuom ne pekan bitum nye sa ebi de etikura ntimi mmene papa but ya akwanya bi na omo de ama ye bi eni kwan senka ye soja ho no se ne mo da wo ho ne no sonsne central ho de no dawson but ho no like consideration wo ho more esen central ahoto wo ho pa mensia de ahoto wo ho pa yesi na duafie munya enubone no nom ye ko outside labor no ye ko a omo de faso de ba de bebre ebi ne de obi ho kra na ebia wato radio bi na wama nipa na oto radio no ono no wa bie so na nipa ne de ahyem nye se ebia me ka asai minua bi mu ana me gu minua bi mu ani mu ase but more na o ye saade ne ye saade no ebetimi kura ma yare but ono na me se ode ba yard e de aba benya bibi de adidi no enti na ama na ye saade ne bo eden wo ho pa enro ben bi na ya wo mutu asepam ya me kura ma ton bi o freezing spain sa na obi na de breme na maton dasepam no diazepam your diazepam 5 and your diazepam 10 pam 5 ne pam 10 yeah 10 na adwuma de ebe ye wo no na mostly say amanfo nya accident ai bia ne na mabu say yetimi ka bomb bia 2010 ne de amano na watimi ada enti dasepam no na de ebiem diazepam ho ena tramadol ba yeah ena mo frɛ ba ku bi red eno so ye tramonua sa eno so ba ena wi so ba pa chwan ebitumi de hye om trum na eba pa chwan na aye nsache wo mo ene tumi wuram o seche no bet nya de se o officer no wadwene bekɔ ne so se o de ahye ne to tama na me ton bi no na sache no beto no abonten 2 cedi be se o di rayada o beton baako bia ama nipa no 3 cedi ana 2 cedi 50 pesos row why mo de down de just say se ehon ya di ofi o pa utimi to 15 cedi enso abonten 15 cedi amanfo tumi fa amanfo to ewu ne duafie ho me ba cho esi bet eje wa ma ho kwan e na saade no mbe yo sa trumu no me ba cho an ebi koso ho ebi koso pa bet se o ma ho kwan anipa ni ntime nyere ho ye won kofo bi omdo mayi wo manim se saade ndi ombe ye abonten kra se ekoso bet ye won kofo bi ofie ho a omo so mayi wo manim wo kase na me ye kra ye police na bechi me ye ye prison ye de me ko ubetu se nipa no for day sa nipa bi sa no de metimi aka che na ne se o nhweye mane nka se ebia prison na oda ana prison na wakɔ no like on fan hype on ho se makɔ prison ti se mi prawo mi kɔ ne du afiem no na minim de o ba wi ase se ablaba o ba wi ase se o ba bebo na se o de o lifestyle na on kɔ nyina e baba betwa e de beda afiase me de ma me realize e kra me se sa ne ma no minye bie ma me de atu me ho fo no e se se me were 32 years na judge hwe mani ma na o ka se bia ko 25 30 years a 30 mi ko twa 20 years
wo jail enti se mimpie me de kam me age we ho a 52 me ba e de adwuma no metimi aye ba mesan ba so yasi adwuma di a ye de tu ye hofo ye de sua de e de kira de Spark Healthcare Dr. Bosom Twejase awie papa de se bra wa kan orthodox ne herbal medicine abom o de di ne dwuma se wo ba ha o ha we how ye nyara ne test na ye hupe what wedi ye de hu aduru be kawo odiom angoma so ensuomu hwa ene ye wo papa na ben 0241 641 415 eye ne number awie say ye kase Savior food eye de ye ka Savior food na wa diabetes aye wo mesre wa dabra na beje bi kodi na diabetes no me say any pressure ne nam se wantu hu anam na stroke de ne ho agim wonfa homa sisi ye na ansa na yakọ na dasidie ne yakọ akwakoje 0577 201495 0577 201495 ye toso no ye 0555 oba 0 ba ko ano abo 5 nkwa miensa na de aseho afi no wato aso 78969698 0555 789698 ofre ya wodem bibia ededin na WhatsApp no abrojefo no ye chiamu nyina ya na mosiwe ne mo bere ho ansa na monya yen enti mo mfa WhatsApp line so enka ho 0243 374151 0243 374151 ene de WhatsApp line ti obetimi ne ya di nkita ho bia opese ye die bia e wo honom na Savior food no aji wo bi nkwa yankwa ne yanko die saada zidie na ansa na ye ba na nane ma tantia na wo ba wo me kura si sire ya de nim na de ba ni munu biza ma ya de mi trafi fi ha ye de di buro nya no na mi trafi ye ni ye ma na so kwatu ji na o twimi no se da ya on pa ne se aye program pra ma mensa ni ka men trim pa jan ko so ene se me na pra men pa ne ye ni ya pa ne ye isu si de nkum no so ni ye wo ni fa so pa ne ye ba fi ni na ya kire ne ba ni timi ye wo me pa ne ye nti abanti bi se ni ni ano ya friend befi osiri bonkoro ha o ma tie si jase ana kire se ne wa fa se ne be ye e be si di ni be di na me so ayam kuma na ye yi ne free doctor ba ya o ba no ne bra ne wa fa ne na mama me na me friend bra no e friend befi be se ni bi se mta na no so papa ne die o waduro pa ti se no no so bi ye no no bi kire no enti wa ka sa na ma na kure ni ma anya na ya di ya na me ma me ba ko wa ma po kira de na sabe ba yi ba ko susu ni hawa manane ona me fere ne bo na mane ya fa no ne papa ne ka sai ntimi da me wa ha no fere me se ante pidi progress na me se ha se duro na yi no nti wa se makwaji e duro no me ba na me se mate na okwaji e no wa de ba so ba bi ani nye kuma se papa ne si di wi e fere wi ni bio ya sa tere ma me yansa eni ma e be twi agumo na ma di ani na ya de ma ti to eja ya de ya ne ma di samo ja para eja me ba ne ba ne ye ne wa mo kan sa ya se ni ya wa ni di a ebodu mienu a ma no apentu mienu ani konto me da bomu na sese me di enu mere akwama de ni agi se duane na bi ni ya kama me enti ni ya duane bia nti sese afiri de pane no eja wa kura sana me hunu papa duro ani ya min tini wasa ana mi jaye pane no nti wonso mbanda ji duro de topa yi di nuro mienu kan ho nti ya no pa bia so wa ma me tori ya di chechire ye nsane bi ya no pa bia na ma fa me nsana se de ko bia no kura papa na sani pa ho hi kura kan mo ba ye na kire se de bia je sa me sura no bana ma ne di ko du ye no se ko doctor ko check me kwa me ba ye doctor ne be kan na ma ba na ma sura no na ma bana mane sa ti adura no nya bo sumi ni nu ne be na awatwe na me di wiye na nhwe sem ko doctor no ma ti bo sumi bia na me ko doctor ti na me se me ko o me fe na 6.1 na si ni kura ye ma no se ye ma me fa ma si dia no check ma no ye di check ma no 7.7 enche se ne dia me dago e ba ye ma fre na ba ko o hunu ni number no wo radio so ti da mo de na ma mo si ye na papa no ada na wo kasa radio so am je ni number na ye no ti de bia wo fra ya se je fra papa no ma ta ti na no me ko doctor cha to an ko bi wo 6.1 na sande me ne kasa na mka chere no ti ye doctor so se dia aye pa nsi ne ko bi o ye juma ho kra me ho ato me pa se die mi si gun so sa gun so ne ye ya de na me gun so pa o papa me gun so kasa
I'm an idea, so my things are broken. Maybe I ask my new Swadiama, Quentinamia, Unia, put in a summer when I'm Kuta, I'm more to set that on tobacco, and no matter what I'm going to be done, we will see your son. It is serious. But I'm not really, I didn't look around at it. Papa, you are Hankana, Kotana, and then about natural power. Also, 9 years could. If I cannot today, so in Yabia. Now, you are just in Yabia with your upper Cantibia. If I'm the part of Cantini and Nini new business that I'm a Kuma in India, head in a party, watching number says. Sada no ade o nya ho na mo misiri wo ko no o da ma ga ne kwan ya wo ma na no ka kire jakora awe ne kwan ya wo ma tibi da mi mo se ya mo die na nya ma ya resa na me boda wo se nka be ye me nya obi de na ba na so ne ni ka wo ka ko ya si ye bia wo ba bo no ko na se ne kura me die nya me na ma ne se ne so e bi die chance asi ka wo de ya de aka me ya de ya be to ka me da me tie ya se nya wo ni dia kan ya kan ko da ye mo wie so nya me adum ye jada wo ma se dia na hoye ka mensanwa na era mensani na ewo me no mensani family tin fa jan kosoro dan ka chen san be ba no se e da me si wa de ko da mari akoko na so be nya akoko se ni hoye me gojo mi tin ni di na no nya na da edi anano kama no amawe safufu ya be sa me sa na ya tin tin ni di e ti fa na me pa dia me tin no ma ne e ya mot da na no so ka ka me tire me da fa mo ko me da fam nya mot wa me tin fa kama no aja kese ebe ko ye ma mi se ba ko ba fu edu eni no e ka de nka ye na wa twi ni ni ye yi ne no se sande no kwa me firi wa na 14 million e ka ni ya bo no doctor na ne ko to fidi ade anti ne sa de mi titi anti san ko wa me da doctor pemu na wo ba ha be fe ne e chi chire mensa o de ko to fidi ne bere ne e je ho ni e menna nti wo ba e chi chire mensa tinano o se na ko doctor ba me fere no o da se na mba ne ka se yo ko to duro ewo kwa mo fle so ana wo ko e wo se sa ne na ko pe je duro no kai e dia ne kai be chere no na no wo se mi ano su ne de nya me adon o yo se so nya me nsaya je se de nka me wa ma na sa ho de pa nsaya ne ku mensa no me kwa da ho na ya me ya ka tra da na pani ya no e so si benku nti ni fa won kwa ne de ma be ti ho ye wo fa ne ye yi me be fie kura me ba no so a wo mo chide no won so wa no wo me ka wa se na se wa na no wo mo wo se ba ka ne ma nda e tutu ne min tren pa da man sa kora ko ma no se no kwa na ha me ni ka wa ku me wa ko da dia me ku biya ne ka tun ne dem pa sa me ka ne se e biya ne dia e bo abara me e biya se dia ko ko kra ni bi ku kra an se biya ko ne dia na ho pentini dia me aje me nti na me boa la bo su me ne ni ma so papa e sam ni ya ka kra do na frase ba ye wo mu ram ko mi try ni na sa fifi asa fi tra sa ma e ya dia nti ka ba sa da me ya bere fa ma na me ko mi su ade ni na fa ya ka na frase e di se ye ti ni na sa fifi ko fi ni nti ya ga dia me bi ye wo yo ti ni wo pe ni nka ne bi wo so a ti mi ka kwa ma ko ugu sani dia na kwa jo ya resa ina me dia oboa dia wa boa no ho boa ko so ba boa o ka tere mi ansa no wa ka ne de ne me ya gumna ye bibire ni ma dia ni ma jare na me tembe dia bo du mi no a ma no a aten nkete ni ansa tetua na me nsa no a ni se ha me ne nsa ni dia ifiripa ni ni se na ya so sa bo ko mtata ni na ko wo pa ni sa ni nsa ni fa no kwa ni se ha me wonderful yes hey nana save your food yes 74 years me ho adwiri me osi aduane yesa na wodi nsu afra kafra odi wie no adware what the baby yes na me aye no 74 years wow fa doctor numbers ni to abusafo monye ahmai na mon fred doc se ye na de ye no be di enkomo keke ene adanse ya matie no man kase mahu 0577 20 14 sisubio 0577 20 14 tosumi yoduni ni 0555 78 96 98 0555 0555
78 ahoma ne nie WhatsApp no aha oni betimi edi nkita ho bia ye pese ye die okay eno ya 0243 37 41 51 0243 37 41 51 yenni sure na ye aduane a esa diabetes eya ajenkwa aduane maami so abapa ne aba ma pane ko am problem na beti o enti emfa ho ne se wo insulin pa dabi emfa ho se wo de wo no mu ndro dabi di savior food ubenya na benya good enti savior food no baby abode and a holiday enti yabeda ayi Hepa Plus for no yabeda mo nso mase samon so muta ya chi aduro ni yaduro pa Dr. Fokio Herbal Clinic say papa no amanke yare Antec Herbal Center for wo mu